Ke puli I he ponai, kua tauwhi mo e pāwhaka kū e aonga o whanga tolo pulu, ha koe taha ngangau pikisia whakaperitania hand, foot and mouth disease. Kua whakawhiweia whakamua e mo taha I ke kafu fō, koe Chief Medical Officer, ko ia koe ke kafu Salisi a Kawala. Mo e aho whakatātā whakamua ke late ia mo te uawhi o Fumawha ke maanga ko hibita waki. Wala whalai atu, ko koe esta pāwihi, hane he totola do wala tala te tupu ke lata ia mo pūli he pōnei. Whakamua ko ta ofi mo e pāwhaka ku e aonga o whanga tolo pulu, ha ko toka ono I do whanau he aonga. Ne ko maua he tahanga ngāo pikisia whakaperitania ko e hand, foot and mouth disease. Ko whakailo ai he whahingoa malolo seno ke tau whawhanga papa I niawhi e whiwhilianga ke pāi aonga. Talahau mai e ulu whakatonu he whahe whakaako, ko Natasha Tohovaka, ko ngā hua I do mga honei ke whamea e tau poko aonga. Ko ngā hua uloa e whahe whakaako ni leweke atu ai ke o whanga tolo pulu mai whahinga hua malolo seno ke iloa ko e mga whi ka liu hawhangi ai e aonga. Nā kai whai mga hoa tā e ulu whakatonu he whahe whakaako, Mrs. Natasha Tohovaka, ke tūtala ke BCN News he māme hao nei, kai tohia mai hāna tau manatu ke he mili hila. Pehe a Mrs. Tohovaka, koe whiwhilianga ke pāe aonga, ha koe ngangao lahi pikisia nei, moi mahuinga ke whakamea whakamita ke tau pako aonga, mui tua ke tau hata kianga he whahinga hoa malolo sino. Mai longa koe taha ni anei he tau puhala ke tau ofi ngangao, ke aua pikisia atu foki ke he whalo tau whanau. Tō liu e aonga o whanga tolo pulu ke a whangi he tau mga hui mua pihia e hana talahauanga ne tohia mai ki a BCN News. Kai whakatūtala a BCN News mo e takitaki he whahe pui ngangao, he whahinga hua malolo sino ko Griselda mo koia ke pui nei. Tungara ia ke he aho e ni awhi, ne whai whakailoanga mai he uru whakatonu he whahe whakakotamu, e halau tolu a tau manatu tupe ka haha koe o ranoanga ke he mga honei ko whitāni e ko ununi hake whakahanga e tunu mela he tau whānau, e lalo hifo he lime tau, ne le wiki atu e tau matakainanga tau, ne le wiki atu ke tau whānau he aonga he tau he kaina, he tau whānau I kiki a tau koe crash. Haka ununi hake whakahanga kai te rumale te whanau ni ko moa he whalu te whakakisianga ke he ngangao hand, foot and mouth disease. So ko ngangao ia ka hane ke lauia e tau alo ngutu e tau whanau, I whafu he ngutu foki, pihia ke tau alo hui, mo tau alo lima, mo mai ke foki ke lauia e tau ka lima me whalu wala foki. He sino, kai laulahi ni ke he ngutu, ke tau alo lima, mo tau alo hui. Si matutaki mai mango ia I ulu whakatonu, ka he ngoa e mena ni kua tonuhia ke tausi, si whakaue foki ni e whainga malolo sino ka haha ka tausi lo tōle whiwhilianga ke pāe aonga, ke mai ke lo tōle ke tausi to whakahaloanga whakamea, ke lari to tōle he mga ho nei, ke tuku hifo e tonu mele he tau whanau, ni ko mai ke pikisia, mai he ngangao hand, foot and mouth disease. Ko te tō ai koe toko ono e tau whanau he mga honei nei ko pikisia ke he ngangao nei he talahau mai e Griselda Mokoia. Fua koe fitu ke he hongo fulu e aho ke maulu mai ai alau tōru he ngangao nei. Nono atu ke tau whakakisianga nei ke he tau malolosina he tau whanau. Koe katoa e koe tōru ke he lima hai aho mai he mga aho ne whakapikisia mai ke he tahatama. Tō whakamoa e tau whakakisianga ke he sino ka hai tau sino e tau whanau. Si katoa e fitu ke hongo fulu e aho, tō mauru po ke mō mo i paku e tō popo hai tō matamangiho ia, ke he tau sino e tau whanau, tō ngaro. Ka ke mga aho ka pehe vela sino, mo e nā kai lole, mo e nā kai maloloe, e tama kai mga aho ia ni maike ki whakapikisia atu foki, e tokolonga he whaurua whanau foki. So ke tō puianga ni ke mga aho ka pehe whai whakakisianga mo I whai whakamulianga ke tō whanau ni ka mohenga ngao, ke whakamea, whakamita ke hai e tō mena ni kua moa mo he tamaha. Kua hoko mai I toa e te kitaki he tau e ke kāwhai whahinga ho malolo sino, koe Chief Medical Officer ia, koe ke kāwhako Salisi a Kawala. Whiawhia BCN News ke whakatūtala, mo e ke kāwhako a Kawala, ke langona whalu he ana tō manatu ke koto whanga mahuiga nei ke he whahinga ho malolo sino, ne tūtala ia mo Saraya Mangaoa.
Na kai foa Dr. Salesi ke whainga hua malolo sino he motu, kua whahaua ia he tautau kua mole, ke ngā hua whakaku mai ke he motu, koe lau kamalang matai ke he tau ngaho ka o whenonga whalu he tau e ke kafo he whahinga hua. Ko ia koe ke kafo ihi foki mo e lahi hana loto matala koe ke kafo, pehe mai ia manaki lahi a ia ke ngā hua me matakau he whahinga hua, ke le veki atu ke tau moui malolo sino he tau tangata he motu. Manako foki a ia ke whakamalolo e tau ngā hua ke sivi mo i kumikumi ke he tau whanganga ngau cancer. Pehe a ia, manako a ia ke mailonga he tau tangata he motu ke kumi lang matai tuai ke whahinga hua malolo sino ke tau se tau sivianga ke meke ke mau e tuai e tau lang matai. Fia ia ke tutala mo e tau tangata he motu, pehe a ia aua mai nā ke mkumi angi ke ia ke whahinga hua malolo sino. Saraya Mangawa, Happy CN News. Ko ia whiawhi ua he whahita pui kwa mole ne ofo e toko longa e tau tangata he motu, hako a manaki nisi malolo lahi e matangi tunga e tau matangi a whā. Kua longa e tau a kau ne veveli mo i mapakipaki e tau la kau ke he tau puhala tū. Tala hau mai o whisa mai tau le kua tūpu whakaofo. Whakaue ni he nā kai whai tangata ne pākia, mo nā kai whai kaina ne malona. Tutala ai mo takitaki o whisa fuawhanga matangi ko Rosie Misiapo. Mo pehea ia ko e putuputu anga matangi toko lalo ne au whia e whakakua e motu he pō ua he whahita pui e kua moli. Hane e do walatala ia. Pehe mai takitaki e whahinga hoa fuafuanga matangi ko Rosie Misiapo, la he mawhisi mo e hokule tau putuputu anga matangi malolo nei, ne kua awhia e motu mai he hawhi matahola ono, ke he matahola waru he whiawhi ua, he whahi tapu kua mole. Ko mea ke a BCN News ke o watu viko ke whala tau matakavi he motu, ne kua kisia la he masimasi ke lea ke tau kaina, mo e tau puhala tu ne kua veveli ate tau akau. Kua kisia i ke tau whawhonga pepa, kua ngā hua whala tau tangata, tau mga whaoa, mo e tau maanga, ke whakamea tau puhala tu, tau kauhala, mo e tau loto kaina ne kua kisia e tau akau patula lahi ne kua veveli. Mai longa e BCN News ko whakailoanga whakahiku ke he tau fuafuanga matangi he motu mai he whahinga hua Niue Met ne kua tuku hake matahola taha he pale la he ahonga fua he whahi tapu kua mole. Nā kai whakailoanga whoki ne kua moa mo i kua hataki ke tau matangi havili malolo ne kua kisia he awhiawhi ua. Kua whakamoli mai he takitaki whahinga hua leo leo Tim Wilson nā kai whaitangata kua pākia po ke haloto kaina kua malona. Saraya Mangawa, he BCN News. Kua whakailoa ai he ofisa mai tau tangata o atu mai o mai ke he motu immigration aia, ke he tau whawhonga pēpa halau tōru, kua nā kai whakaonga e tau mga honei e siteme ne whai mahani ke tuku ke tau tohi o whenonga pasipoti, ko i siteme Niue Aboriginal Exemption anei. Kua whakawhō ai he tau mga honei ke he tau stickers, ko e tau lau pēpa pili ke he hawa tohi whana whenonga. Pehea halau tōru whakailoanga, ka mata he tau mga hoi kua mole, e tau se anga fōu ia, kua whakatai fōki ke maoa e tau stika ke mai he mahina masi e tau nei, kai koe pungi nea whini whakailoa ai he taha o whisanga hua, nā kai la hoko mai ia e tau koloa fōu ia, koe tau whakamailonga stika nei, Niue Aboriginal Exemption, aonga lahi ke lata mo i tau tangata na nofo motu, ka manako ke tutongi ni taha pāsese, taha e hala pāsese hau motu ko New Zealand, ha ke talahau ai koe tangata nofo motu ai a koe. Tā he pulotu ke he whahe sivi he tau vai mai he motu ko New Zealand, ne hoko mai he whahe tau pui kau male. Ke tau se tau kumikumianga ke he vai he motu. Pe mai a John Dennis, ko e kumiange e mtakau pui ngā ngāo, he whahe malolo seno Niue. Ke whai kumikumianga, ko e whai mātutaki na kai, e tau whangakona, po e tau kiwa, ke he vai he motu, po e tau numela he tau tangata ne kua moa ai ke tau whanganganga o cancer. Ko whinautua ia, mo e tau se tau sivianga, ke he tau tuanga vai, ke he tau maanga he motu, moi pota e tau samples ke tātu ke sivi ki New Zealand. Hanei a Saraya Mangawa, moi tau walatala ia. Pehe mai a John Dennis lahi ngā hua ki kumikumi ki ai, ha koe mena longa lahi tau whanga kona ke kehe, si nā kai maiki ke tala hau mōli, po ke nā kai ato whakakatoa toa tau sivianga nei. Ko mea ke takita ke whahinga hua pui ngā ngā Griselda moko ia, ke whakamaang ma whakalo lahi tau whakaholoanga sivianga vai, halau tōru ne whakahoko he whahi tapu ko mole. Si mai he whakaholoanga sivia, tokoloanga fuki tō tangata ni ko whakakisi manatu, mai whai manatu tō ha, ne ke seke koe moa mai ka hae ngā ngāo kene sā mai he vai ni inu e tū hake tau vai kona ke kehe, ne ko mai ke uwhia e tawane he vai, si inu fuki e tau tangata, mai ke whakatupu mai ngā ngāo kene sā. So koe nei ane mamuna ki whakalahi e whahenga hoa, ke tau se kumikumianga nei, ke moa tonu, e whalua tau hokotaki, ko he ingoa mōri e tuanga he motu ke he mga honai ke tau vai kona ke kehe ia.
ne ko mai ke uwhia e tawane he wai te tolu. Ne ingoe he to tangata. Ka mata mai he tau awhi hong whamahiva ne whakapulai he PCN News e toni mela he tau tangata e motu ne maua ke ngā ngau cancer ko malikise hake. Ko mai longa whoki he tau tangata e motu mai whahinga hoa malolo sino ke alo tola tau whakaholoanga sivi. Mai he tau awhi hong whamahiva ua whulumatola he tau tangata e motu ko maua he ngā ngau cancer nei. Toko longa i alo tolu ne maua he cancer ke tau huhu. Amanaki ke maua mai tau hokotaki ke tau kumikumianga nei he tau mga homai mua. Tō matutaki mai matakau pui ngā ngau ke iloa whoki he whahi tapu nei. Sarai Mangawa, he PCN News. Taha e whakaholoanga workshop ne whakahoko he aholotu he whahi tapu e Komale ke whakatūtālai tau takitaki tau whahinga hoa whakatuwhono. Mo e whalu ofisa mai he whakatuwhono New Zealand. Mo e taha pulotu mai he Pacific Security College ke tālanga i taha tohi wakai ma Niue ne whakahingoa ai koe National Security Strategy. Hukui ai he ulu whakatonu he whahinga hoa dolo ea o Justin Kamupala i tau takitaki whakatuwhono ke he tau whakaholoanga nei. Mo e hana tau manatu whakamawhana ke he tau ofisa whakatuwhono ke whakakise tau manatu ke langomatai ke he tohi wakai. Ko tūtālai a BCN News mo e hukui e whakatuwhono New Zealand ko Lilifu Komisina Mark Gibb mo e behea ia ko e tau kua male uawhi o fumatolu ne whangahua ai e National Security Strategy he motu ko New Zealand. Mo e kua whiawhia whoki e whakatuwhono New Zealand ke langomatai e whakatuwhono Niue ke tālanga i tuhi nei ke lata ia mo Niue. Ko e tau kua male he mahina Novema ne kamata e tau whakatūtālanga mo e tau takitaki whahinga hoa he whakatuwhono Niue ke tāmata e tuhi wakai nei. Mai he tau whakatūtālanga ia, mai longa ai whalu e tau mana kua kisia kua lata ke whaipuipuianga ki ai. Tunga e tau le kua puna mai ha koe hiki anga he matangi. Pihia whoki mo e tau leweki anga ke he tau mumui malolo sino he tau tangata, mo e pui anga ke he tau koloa kai, mo atu ke tau mga hala ka mole atua e tau matangi a whā. Ko mai longa whoki e tau pui anga, mo e leweki anga he mawhala, mo e whalo tau mahani kolokolo vau, tunga e cybercrime, mo e money laundering. Mai longa whoki e tau puhala ke pui ke he tau whakaonga anga he tau tupe he motu, mo e tau mga aho ka semo ai, tunga e tau mga hala ni laui ai ke ngā ngau ko visi hong fulmahiva. Pia whoki ke he tau puipuianga ke he tau walatahi he motu ke aua whakahanoa e tau whakatonga fusiika, mo e tau whakatonga ne whai uta mo e whakawhano e tau tulaki kona. Ko hoko mai whoki ke lata me tau whakaholoanga nei e taha pulotu mai he kōlisi whakaako he tau leo ke haonga pulotu Australia National University ko ia ko Ross Ardern. Ko ia whoki ko e takitaki leo ha Niue ke taha mga hala, mo e komisina hukui e whakatuwhono New Zealand ki Niue he tau e kua mole. Pehe mai a Ross Ardern whiawhia lahi a ia ke hukui e Pacific Security College ke langomatai e tau motu Pasifika tunga Niue mo e atukuki ailani ke tālanga mo e whakangahua e tau tohi wakai National Security Strategy ke pui mo e lewe ke mawhala ke tau motu. Ko e tau whakaholoanga nei ne takitaki e pulotu loea e whakatuwhono ko Justin Kamupala mo e hana tau manatu whakamawhana ke tau takitaki e tau whahingahua ke au loa ke whakakise tau manatu mo i tūtala ha koe mahui ngā lahi e tohi wakai nei. Kai mai longa whoki e whalo tau mana ne kai kanau ai e lau lahi he tonga hua he motu tunga e puke tangata, puke toko ngā hoa e tau tangata mo i tau lima ngā hua. Pesi ni he pihia kai koe tau ngā hua mahuinga ke pui e mawhala mo i lewe ke tau momu i tangata mo i motu ko Niue. Esther Pavihi, mai BCN News. Pehe mai e ulu whakatonu he whahinga hua takatakai motu ko Hayden Tālangi, lahi ngaia ni e ngā hua ke whakamaupopo mo i tukutuku hefo e tau numela vewe plastiki he motu. Pehe mai Hayden Tālangi kumikumi ngaia ni e lau tolu ke whala tau puhala ke langomatai tau whahinga ho bisinesi mo lau tolu e private sector. Hanei a Sarai Mangawa. Ke mahina kua male ne whenanga mai whala tau ofisa ngā hua mai he Secretariat he Pacific Regional Environment Program ke motu ke whakahoko whala tau whakaholoanga whakaako mai whahinga hua takatakai motu ke whakaholo ki mua e tau whakaholoanga nei. Pehe mai a Tālangi kua amanaki ke katowha taha tangata ngā hua Project Coordinator ke takitaki mai ngā hua ke tau whakaholoanga he whahinga hua mai he tau whahi tapui mua. Koe Pacific Ocean Litter Project ne whakatupe he whakatuwhono Australia ke tukutuku hifo e tau vewe plastiki ke moana ke tau uluuru mo e kautahi he tau motu he atu Pasifika. Sarai Mangawa, he PCN News. Koe tau whakaholoanga puhala tū he matakau ngā hua saina he mga aho nei. Ko ngā hua lau tōlu he pola tū mai i tuapa ki alofi. Tu mau e tau hātakianga mai he whakatuwhono ke he tau tangata osi he motu ke mai longa e tau matangahua nei. Mui tua ke tau hātakianga
Kua puhala atu ai ke tau matakau takitaki maanga. Hako kisia ki ai, nā kai muitua whalo do tangata ke tau hata ki anga nei. Pesi ni kua hahai ai do whakamailonga puhala tū ke ta ofi. E do pili ofi ke ua atu ke tau matakawi ne ko ngā hua lau tūlu. Ole atu ke tau tangata ke whakaholo atu ke whalo do puhala tū. Moi whakaholo whainei ni whoki. Ka manako ke iloa kumi atu ke numela telefoni whaua hiwa fitu pue wha ono wha. Kua kamata he maanga ko hikuta wake e tau whakaholoanga ke lata mo e tau aho whakatata he motu he tau nei. Kamata he aho whaiume kua moale. Toko longa kua uatu ke whia o loa mo lau tolu. Mo e kai ke tau kai longa kua whakatoka e ke lata mo e tau tangata. Kua whamatala i whoki e taha tupuna he maanga ko Lana Tungia Kona. Oe lahi kia tau tolu Pai hako tō mamatua e ne whamahani mau tōru ke ha mau tōru tau whamatutanga pe nei whakawe lahi kia tau tōru osi. Ko e na ia kia mu tōru osi ne o mai he aho nei whakawe lahi mahaki kia mu tōru kia o mai ke mai tau tupe mamatoru ke whakataua ke tau kai e tau mamatua ha matoro. Ka pai hako tō hoa rea mahi ko. Tau tangata ni kua manako na atu nona hako tonga naka tau amai. Ke whakawhiawhia a kia hintu. Kai whakawe lai, munuena, ke tau aho la lahi, aho kautau, mo e aho tua ni mo fulutau ko pēa tau, kua kamata ni motoru wa e aho nei, e rea mo fulutau. Ko e nei a, whakawe lahi mahaki. Wa whiawhia whoke e ke pule he maanga lilifu Ian Hipa ke whakawhelewea ke tau tangata me tau wina kua kau whakalataha ke whiawhia he maanga ko hikuta wake. Ko lahi ke mtoro i tau wina na kua tukuatu ke mtoro, i whalataha me aho nei. Si whiawhia lahi. Na kai wha pehe tō show whakisia, ai manota motoru ke tausi ni la penei ke whakawhiawhia mtoro a nei, i whangai mtoro ke makona. Si tōla he whiawhia. Tōla he longa i tō amnoni kianga e manganika ki tawaki, tō i kisi mtoro tō whaina kona ko kitai whakamea. Ke lata me tō ngahua ke tawaki ke lata me limo furu tau tunga e whakailoa te palemie tō makamole. Hai e tonga hua ki tawake la te mahi mua, si hai e tonga na kiang. Si ono ke mena ke tap ke lali ke mbau he mga hoia ke. Kau whakalataha atu fō ke tau lilifu komisina mahe motu New Zealani lilifu Mark Gibb, pihia mo e komisina Australia lilifu Katie Stewart, si pihia mo e tau takita ke he motu tau ikipule mo e hawhangia he palemea lilifu Dalton Tangelangi e tau whiawhia aho whakatata he au whaiumu kua mole. Whiawhia lahi au ma. Lilifu e ke pule maanga, ke a whangi e aho whakatata hamtoru, mo e pihia whoki, kamatanga e tau whiawhia, mo e tū lima ko fure tau e tau tōra motu ka here nei ko Niue nuku tā koena ia. Mai longa whoki e BCN News taha aho whakatata whoki ke maanga ko hikuta wake he aho ua fulmawhitu he mahina nei. Sarai Mangawa, he BCN News. Tō taha e fulfuruala he aho whakatata e maanga ko hikuta wake a manaki atu whoki ke aho ua fulmawhitu. Ke whakausia kia tau tōla tau walatala te tupe pō nei, liuni e matakaua pua kau tū ke tau whiwa sipoti he aonga tukolunga he tau nei, ne whakahoko ai e aho whiwa sipoti athletics he aonga tukolunga ki palia si au fleile whaitau pia kua mole. Kamata e aho ke tau fōleni tunga whamahani, vihu e whikau mo e numela taha kau tū toko e tau matakaua moea mo pua, tu tōlua kiato mo tu wha a langa kali. Hane e whala tau ata ne kua tapaki ke tau whakaholoanga he aho he aonga tukolunga. Manaki ke kisia hamtolu atau mnuena. Si manaki ke mnuena o si hamtolu matau whanau ki longa he male.
Tō taha e fulufruala he tau wheua sipote ia he aonga tukalunga. Whakaue ki he tau whanau mo e tau whaiaonga, tau tukita ki he aonga. Kua whiawhia mo e mawhala e aho sipote he aonga. Amana ki atu ki he aho sipote he tau kahau. Ka pihia tau tōlua tau walatala tutupu, ke lata ia mo i pūli he pōnei. Tō liu ni ke whileweia he pōtulotu ke lata me tau walatala tutupu whakaperitania. Ka mawehe atu mga nei, mo rini pō, nono whaa.